kajing syur kajing kajing pi banon sakmat bandan nanta kajing dan pi ai sien ni wei ban ngits kam ba kani kajing ngan kajing ni ai kading kabar hem ko kajing ni kana yer hem lamba kajing ai sien kajing pi lamba kajing wai kajing per kajing pi ban lamba kajing ai pur ekana kajing pi nak mata kaseng voice of the people party pai ba bi kay ba akwa pandana ni jengel ko mata kalong akwa pandani pi hawi day islam ki ba khamad shwa ostan ka kanais pa ni buan ni yo ya jala lamba kita kinongele hill state kinongela kita statesman kibutan ki jingkit kre kibutan ki jingba kre na mata kalawai ha tu ko por ki akun om na mata ka jongki shimet ndai kema ha tu ko por ni yo kinongelam kibi ijingai kibutan ke jingsu tu pahangno ki kun kikti hangno galawai jong ajat ngriu kan shom hatu ajat ngriu ko jongi indon ne em la jong kando ko siaw dei na tar daw bagi don kita kinongilam ki basyur kinongilam ki bastar kinongilam ki basypang bausdan pakanai spanya buar yo la jong ajala kinmau bakajingnya ki pendawai anjung jala kamdei tahusdan pakanai spanya buar injat naskwa mi tu ipri bakali kajing ki asdam dan usnam pakanai spa san pusau pakalasin por usnam bagi nyok ke jala dei lo bagi ni kinong ilam ki basatar ki bom shimla pundam kinong ilam ki bom kuat shimet kinong ilam ki ba kuri nanti ya kajing pa ka takalawai takadaw isiyo ay kajala but ladang ya keren lalu kisnam pakanai spanya puar pakanai spanya pulai halu pakanai spa prapo ilayo isya ya kinong ilam benar dijikit kli. Balai ko orang kita dijikit kli, idon ni kinong yalam. Kiba kuat macam kli pat pa. Om kinong yalam. Kiba kuat shimen. Lalang ipat buksa karena kami kalian Transport of Land Regulation Act. Haknais pa nyupuai. Kini kinong yalam juga itu kipor kita tahu yang ikan. Hamba kan ikan. Jadi kalau kamu bersyak, Kibrio gimana ba kipamde kiri belum bantiet jaga apa masalah jongi berkunjuru bakam persya kibrio jongi bandi jaga si kibrio gimana ba kata hari instan ya ban priang ya musmumu iki badai no bang jongi ilang don kunia menta bat kamta makani kisnom ilang don para kasih bat dalam ikran tu aisnam kat kendai spa Kakinai sebab dia mulai. Dan sebab kata kajian lagi, jom kini ilam jungi yang puan masyarakat kalau pausan kakinai sebab dia mulai. Kita tahu yang boleh bil, kata kami ya residential permit bill kakinai sebab dia mulai. Kita tahu yang lagi bil, kita tahu yang terbaru tahu kan, yang lain sosial bahkan yang bil kami malong kan kepura. Kani kapil kapsima kalaka namar ba kata kapuan badon kajing tai bujur kayu terbar tuan pakajing persyak bujur nak sai kongres pat ba bain akwa ba tu ipi balada kani ka residential permit bill haus na pakanais pa nyu mulai kalongan kinmo pakajing iki yung sedang lalu bajur haus aja katlan kajing iki dawa LP kanom jin deladan kini an kebalang hukum ke ILP kebakan persyak ikibrio gimana ba belum bisa jalan jungi kami kau selagi babian diskusi ba kaseng kongres kadai gawe ni kiseng kama persyak oi imamai ong ba indai wan ni wan kento andai ngau kento ngakwa ban kali kajing sya ngau kajing sya ba ban spin kema ba ban pensyai bi pat ba kembali ong kajak pendrio jungi kini maklet dia Kabaca mana masa ini lakit dan mereka kuat bersyukur pergi ke ayah kabaca. Dia lagi keren pada hari kejuk kebamata ni bagi no yalam. Hari ini sedang kebamata what yang kata kami kalian Transport of Land Regulation Act 1973. Kila penjin surya kan? Haba kila island ikibri kibanabar bantiet jaga. Kibawa nak keteng nyam, kibawa nak keteng school, kibawa nak keteng jom kisah prepare. Dahil na kanina daw, pag-ibrig, balabar, pagkakasdang,
banyo prung kre ban so kre apo ka jala ka jungi lumba kata jingle kini kinong yalam hakini kijuk kijongi hakapada usnam aja katway tapi jing suri ani a lada pipai dai hari kapor bamata semama omang kanto akan kran ya tingsa macam sedang aja kusau KNP kawan rakyat ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2024 kenegaan kenegaan ikibri kimaraban ban tiak cakah kejala jungi kibri kimaraban kibulan kijing tubu ban sengjam kejala jungi hapo kenegaan kadon IMA Invest Meghalaya Agency lembaga agensi an tiak cakah yang kibri kimaraban are balai ini सरकार का प्रखंड पर दापता की नगरत की जोगी की पुरतन के जगह का प्रखंड पर दापता की landless investor का प्रखंड पर दापता की landless farmer but kenegaan macam itu hidup apa kenegaan kalau ai buat pelat you chief minister kalau ai buat pelat ya di minister Menjua matrai kibun kalau yo beli pada school yo beli kita samendar kilanlot kibalong terai kinam siap harba kibriu kitan kisaka hendak sudah terai kasaka jongki kumjur hari pormata kasorkar kathau ya kan kiban penmentoi kibriu kitan akapuat harba uji minister kimin caka nampak kita kibriu kibawan nabat balai pergi berkat nak bertagi beliau uturai muluk upamjan berpri tak sila beliau bertawa yang ini cukup upamjan tak bisa kapan rap pada biar ketika tahan kesencar kadar kebangi imta kesencar kadar kebakuan sibet kesencar kadar keberkat yang kesam kesencar kadar keberkat nak bertaka lawe Ladanglah kumusonglah Kampo ang bulit at polo jongang ni Matray kata malasya pa kasi kuliah jongan Nalek pa research ke jongan lapen Nalek day na takadaw Bangay bahali ka jok pa mata Nimton sure kinong yalam ibutan kejikit klik Nga kumusonglah ibutan kejikit klik Nakatak imlang salang Nakatak iyan nasam Nakatak rin kajat ng riyo Kabasyan Berkebagi irat Mamansia Penmi syakmat Man IT yang kepor kejongan Bantuan bentang Mengalihkan hun Kebetulan dia kajing tubuh Penuan rak yang kajing telah Puk kajalah kajongi Bat kenjat lu Ikuat OAP Ba Ka Voice of the People Party Kami Day Nagini kita Bagi Ba Himton syuk Kinong ilang Kibagit klip Nidon Kinong ilang Kibakuan sibet Kinong ilang Kibaberkat yang kaya kesam Pak iit Hakini kisni Kibaladap Ngait skam Hakikot kebuar Hakitolong kebuar BI Yang kasih AG report Kebapan Yang kata kajing penangkam bakalan Yang kebisa Apa district council Hakaba Laputan kambakala Omdan kita utilization certificate Omdan kita kasih memuki babel Dan dari laputan kambakala yang kapuan Lagi beliau betul nak buat. Jadi nak dia tahu kasyong hok. But kenalin kebabian, kebagian kalau kita kenalin kebabian, bapin buat yang VPP. Jadi nak tahu bahawa VPP kami anglut berkata menolak kajing kelak. Banrat tingkong ya banrat tingkong ya kajing dok. Banrat tingkong ya bangsa pampung rapo kajalah kajungi. Pinggir hasil AG report ketua umum ke orang crunch pakai tukang jumjam district council. Habar district council latung yang kikam kijam dalam 3 bulan ngaku musamlah boleh. Musamlah boleh pakai skam bila kikam kijam kibak boleh. Pianglo beliau kikam kijam. Hatu bila dia skau bar district council and court ikipos prepare the best. Aku biasa kalau pergi kilo apa hatu bila dia skau dah. Policy Council akan menggunakan court advertisement. Bah, ini kapus kerat. Lalu sekarang video sekarang.
Pagbawian kapag ang gawin, district council ang gawin, service rule, kasi autonomous district council, service rules 1961, habang chapter 3, jong rule, jong service rule chapter 3, but rule number 3 ko ang wat. Yang ipos kibalat, di kelas kibaper-per, kibalay ang district council, dia bangkot dalam lembaga advertisement, berkontrol exam, berpenjian yang kibrio lembaga interview. Are, atau video asal mentah district council bayar mentah. Las benar kambak raya buat, hang apa isi, MBC, kena syutak ke bangla ni kibrio joki. Om baga bisni, kena ikut mustamla pulih, nas mau bagalong bangla ha, nas mau bagalong kajing kene ha, non brio, but kajing orang yang kibrio kepada hom menyo ekam. Dari nak ni kataw, kasyong ha, bakada nang reme pi pinput, yang voice of the people party, dikular, bada kaseng voice of the people party, kawan ada district council, yang pinput par, yang bangsa di district council, yang pinpet yang hukum tumjam apa district council. Kenyataan aku akan keren ba, idon yang kinong mikmat kijongi, ba, menu, gimju yusmo, bakit pagila menyerap kibru syumat. Mentah, lagi ni sengi, tangan ini kinyak sengi, ayo kajing ter program. Ba kita yang mikmat kijongi, kiba kata senang kilong yang mikmat. Kimcula menyerap empat ba, lalu dengkam, kiong ba. Ngamla ngamda ni berai, henry minta shua election. Hari ni sengi, kipa orang kepek, berai tak sentek. Atau kamu nak declaran, nito ni KMDC, nito ni balik kipa kumno. Tak ada require be, but change our voice of people party. Yang termini yang mikmat kita discipline. Dalam syajib, komentar asal ajar pesan, penterayu, nak betasan sedang full. Kalau bisa berkat, pun kini kita mikmat dijongi pemerintah, kita terai last moment, long tu kena, ubah kerekat last moment for exam. Mentah kumju terai kamu kamu tak skim cepat mentah kita pun cepat pak, dapat sabtu setek. Atau pinjam tahu. Jadi yang WPP ingin mat sebut yang ini sing, siapa pinjam tahu, siapa penbit, yang kena beliau dapat sentek. Pada baik, dalam kisah ini banyak jenis lain, orang makan tua, makan keren yang kacang isya. Ada yang kena political science, buat kacang isya, kena melakukan kena, buat ada yang melakukan dia, buat ada yang realis, buat keren berbuat kacang isya. Dalam biar lebih baik bah yang jumlah kejumpan, hakon sunsi jongi jar-jar di kisah. UDP jar-jar, NPP jar-jar, Kongres jar-jar. Kenapa baik? Bagi pak, mana kita kagak bagi lek, baru jadi orang pak. Om mengakop, om pingsan, kita kagak baru dibagi lek dibeliau, kita ni kasih kelah, buat kasih umur, bahkan ni kasih nama jongi, kita don di bawah di meeting pas ngapain meeting. Balai aku abang kumta kalong ba, balai kini kisah mata jar-jar kijak kalong ba, mata kalong taktik kejongi, kiplan bakumno, ban benturan yang VPP. Bahawa kumno benturan yung ketong isyoka. Haba, kasapay kapor, haba NPP, kamsodon baru kasapak penyelah kongres. Dalam kongres, kamsodon baru kasapak penyelah NPP. Kumbang raja, ustad aja kekenai, betabit, nasypak berkenai pi. Haba HSPP, last moment, kamdon Kalau kamu kapai ibu juga berok berkesan kongres. Terus kau tahu apa? Kalau ada bicara kongres, kapai bicara NPP direct. Kalau bicara UDP, kapai bicara NPP direct. Tapi pun kamu kasih, tapi pun kamu bagi jarum gini ni. Tumpan, ni patau. Yang kau belum tahu, lembaga voice of people party, injek yang kikirtong, kemudian sekarang orang Kiram hijab compare, Henry, haba kado, pilih benjeng kalau mereka dalam parti. But kum kita lagi yang kemat dikuat untuk bermit naseng voice of people party. Jadi sobat aku dong ya pi, bah lebih kenal,
Bah Kongres kelai trelang MPP yang isi District Council. Supaya naik kerja kata. Ayo biong mengikat isa Kongres, isa UDP naik kerja por mintalah. Ukulung lo bakha, ukulan terakhir, ulong ba, ulong sama. Tiga kelapoy majuk ba. O mengisi sa Kongres, o mengisi sa UDP, o mengisi sa MPP. Kapag kala kajimur berkat jungi, tungi sedang semai. But hari ini kesengiru, kadang kalau berher sini stay panggil semua. Kita diberi kebetulan kabar kita bersama tangkum lo, banbat kita di vote bang, kita kiyo election beladap. Kita tak confident bahwa kita kiyo kita di vote bang menjawab yang election. Pak Bawi dak ko IP bahwa pipok orang di singkala, nya penjaga teli. Haba ukpa kakime kikun nya penjaga teli. But I pura yang vote has same voice of people party. Dan I bidan some vote, dan I bidan our vote na ini kasabu. Sebab I play a voice of people party. Na I play away. I beri seat. Nama pulang arway mau pulang di constituency. Hak bak WPP kan job nombrom. Buat penting kena pada district council. Yang buat yang isi penyat ulakam apa district council. Pabit, oh kapor kalau siya pangangkan jong, Henry. Yang perkut isikran jong ada apa? Aku apa orang epi ba? Ladang ikran yang kacik kalah ada gajuk mentah. Kalak pe, kumpang ikran kacik kalah gajuk kumpang mencuan. Ladang ikran yang gajuk kumpang mencuan, ikut pengorak kacik kalah secara kedar. Idan kami yang wat usum, idan kami yang sulai. Pikiran yang French Revolution, hatnya uspa andro bundrio, pengorak kacik kalah. Berpenihar usia rakyat dan kami jadi Islam, dan kami jadi banyak beliau. Dan kaya lagi iklan, ni iklan kita jengkelah ada kenti pemerintah kalau penonrak jengkelah tangga izin beriak keti jongi. Lepas babiat tu berkat tak petang kalau wei, berkat tak petang ikut keti ke jongki, berkat ke ke bawah pi bidan. Sebab ini iklan no, yang ke belajar bro, ini iklan no tadi kecing yerap. Jongki kini nongi bikot di belami hari Islam di beladap ini kan tak kita bro ini sebagai kita bu yang kacing semua bi bakacing semua rana kemat dengan bu apa yang start bakacing sempang yang kita bikot di bakung nongin jet bat babie ngan perkut yang kacing kan jonga dan bang perkut dan bang syem ini kintian ibu om ugaha ba John F Kennedy ubolong presiden Jongri Amerika uang ini kintian. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. What kali ayu kali kan lek nak benta jongpi, kali ayu kan lek nak benta kali. Kali ayu kan lek nak benta kikun kiti, nak benta keperluan. Bila berbuat jengkeli ni dia, hamtam ni kepor mau benta. Ayu kan lek lu. Nakaseng voice dan nakaseng voice of the people party. Mentah hari keseng kalami syakmat kalayalam syakmat habanya kun persya ngajing syai urat banyak kun persya ngajing lek silam ayam salam banyak kun persya ngajing perangkam bakla yang buat bat kamtam katong abak maduk yang hari keseng belum berwan berak kesencar kedar kabakut banyak kun persya bangsa pompong nomor kelam kesencar kedar kabakut minumlah benar lalu ya gaji kakiau keman emlang salam hari gajah beliau di tangan ini kita pakai jet akik pok yang pi angkat scam bawa pi pilih kampa hari gajah pemerintah ini gajah teknologi gajah media angkat scam pilih kampa kebaca makasih gajah bilang jiman subha yang pertama gajah berkat ini yang telah menyalap bagi bayi masam nyelap hemajan marpat bagi dan kami yang cintalah. Ayo cintalah kumbala omene bahwa untuk usnam ajar pesan kan dia semifinal atau VPP yang penting kena bahwa how ajar arupra bahwa voice of people party mana buat. Ikut ini jingkran jonga nakit bok BNP pindah habat kau bakia pindah habat kilang pindah kiau irat pindah kemana gaji. Ayo bawa mereka jingkran jing start di jempang. Undar ringkat hal tiada jompi kulai syukur
Praise Jaringo.